Griwa Sumbali itu adanya cerita Ramanaya. Margarana. Ada. Wah, Jembrana ya? Apa ya? Ramayana. Rama yang ngelah nyama. Ada di bengkong orang Ji. Loh, Sang Ramayana. Sang Rama kan ngelah nyama. Nyen. Loh, Rama, Laksmana, Sinta, Landep, Ukir, Kandhen apal adane wau belajar. Ada naik Merakeh, Tamir. Pokoknya durene mesti bulu, ugo. Ada. Ayo lu mangsip. Kena pas bungut sih. Aduh, tidak sampun 58 umurnya jejak tuh. Matang sini selepang. Cantane ogok kene. Apa sih wangi yang cuma ini kamu tahu? Tamong session amor. Kadenan lama calon arahan nih. Iya. Mulu sekangkung kreatif mulu. Sing taen mutang ane madan seni budaya. Uling tahun kudo kena drama nenek gambar ini. Tumen gambar padaknya nyanyi gitu. Isi ramat dengan. Nah. Tiba dubi. Oh, kan lo sing perlu muruk tuh. Kini demen hati yang subung lestarian seni budaya. Oh, puben dini di gumi mengui namun gumi seni di. Tuh, karyo ras lemang hiburan 14 kali tuh. Kanti sepana mau balik. Ibu-ibu kan di sepana mau payas kan tidak. Jani do bertaruh do napa pertiwi ben mani do napa pertiwi ben kuat terus. Sangkala jani seniman dini kuangan ngapo dane kuangan galah kan di. Gitu yang mulai rago sekan ngajakan seni budaya. Wire rago di Bali itu mulai sih di kelas kita mana seni. Apa misi seni? Napi malih pujo wali karyo agung kada dikiring puro taman. Jak ngonyang misi seni, dorang karyo, dorang odal. Dicari numek misi seni. Jumat yang sing sombong nunen bias sulit terak. Misi seni. Men seni. Ngencah di belakang maro. Ane pesu apa? Air seni. Amat seni itu. Kewalu yang subonya ambo ben supiu ku jerjani nada. Ngatur ngalia karyo purwe wali jerjani.
Dini subo ciri subakti niragokeun Ido Betara pemekas melingo-lingi dini. Di samping itu menjaga persatuan dan kesatuan nirago uling desa Dijo prosing tedun Ido Betara. Betara kayen lunga apa ben panjang. Ya subo. Ijo Gus. Salah tampi bergino nih. Oh kembali sate, nah. Lebih nungkus. Yang subuh ke purung ada orang ayah dodong apa pen kadi mau punio. Yang subuh karyo gede kene cak ngudiang bisa gitu atur. Apa jo ngelah kangwang. Yang sing ngelah ne gede ne ceni atur. Sing ngelah celeng atur ke purung kucit atur kanggo. Sing ngelah kucit atur ke purung bebek tadi. Sing ngelah bebek meri kanggo. Yen sing lah meri siap tadi. Yen sing lah siap pitik. Yen sing lah pitik talo. Yen sing lah talo siap. Dok ko puro len bo sing atur ngapo ka di puro pedo gen. Mau kejang nih pelih to pelih. Ni benah ni kini tu benah ni kitu onyang benah yo angon timpalin itu yo li semang lepak lepuknya magai sing bang benah itu yang nirago kepuro Nabi Malik wali kira jani nanti pih teora tuh yang berpikir dunia mereka ngatur ngayah mereka poh itu dipekan mengui parkir sing man pengos parkir Kitu penjejal banyak akan ngatur ngayah kepuro ngatur bakti kepuro tiang ngalah itu dipekan tiang parkir mau jalan ngau sengal-sengal kadini seduk bahasa mau kan lu ngambil olahraga atau ngau mau jalan ngau kadini seduk ya ada dagana si baik guling mau belanja bayi kitu demen nanti bertepuk ibu-ibu seret kalau ngayah rejang renteng tulah teton di jeruan wah baju putih kamen kuning selendang pink wah kau kakek ngorto bu sud ngayah ngigel rejang renten yang berpikir uling jam kudo ya ibu-ibu ini mau payas karena yang sabung orang bakal mau payas kalau orang akan sabung ngayah ibu-ibu sing tadi jak gigis pasti totalitas niki lo nih yang ibu-ibu kalau kepuro yang nilago muani paling nah manjus meseh bedik mudang pragat kepuro ini ibu-ibu sing tadi gitu ngayah ngigel rejang renteng jam 5 sanyo jam 6 semangat harus di salon mau payas jam 2 setengah tepat mulai ngomong kucit ngamah yang kurang jangan sing somong bu ngomong kucit ngamah kurang jangan nak misi bulu mata melaip ke Tegalan ngomong kucit ngamah mau motor nih ngajak cucu seret ke Tegalan konen ke di Tegalan bah misi bulu mata kan cucu nih Kangwang ayah ngerjang renteng membulu mata aneh. Walau kurang dia yang mau payas ibu-ibu niki kalah hampura bu kalah. Yang kurang dia mau payas ganti ke salon tuh tewara tubuh jelek nih. Ya kudia aja ibane maya sing jak sing majenang jelema. Walau dia nak delap kali kurang jelek bu sekan. Karena napi karena dia lah prinsip kurang jelek pasti awet pasti. Maka Riki semedon sareng samai duno-duno yang kang alih kurang ng pangawet diolas dong alih kurang ng jegek sekan yang ngalah kurang ng jegek dia yakin umur 70 umur 80 poseng nu jegek coba kurang ng jelek kanti mati nu jelek amat awet itu tapi jelek kurang dia hebat bu ngalih pes ya dua sekan Dijo jangan yang pesnya bakat benong alih. Jangan di kantong celana bakat, benong di dompet jangan bakat. Ini demen natin yang malih poleng atur ayah mangkin iki punya ngero dua luar biasa tepuk tangan iki ibu-ibu PKK. Sepaneng nunas pico di samping tepeh baru mengabo kopi jak madu, bon kopi jak bon parfum. Piu deoran. Nih baru bau parfum PKK. Makanya tiang demen nanti yang ngon parfum itu harus sesuai dengan umur bu si nanti ngawak-ngawak ya nak alit-alit mau nune-nune bau parfumnya si nanti keras-keras harusnya paling banter ya kapur barus jadi jenik itu ciri-ciri itu
Yang mau masuk SMP, SMA, ABG ini harus bau parfum pasti keras, menyengat. Casablanca, Gatsby, Bulgari. Parfum luar negeri. Nah yang semua ibu-ibu PKK, kadini kita, nados kinten, bau parfum harus lembut turun kembali ke alam. Cenaneng, jepak ke jempiring. Nah yang sampun umur 60 tahun len, bau parfum kembali keras, menyengat. Balsam, GPU, Bore. Hapo bini subuk anti umur 80 tahun sengidang tuan uling di balik ben ngerasa mangsit tau sing ngangon popot kinten nabi malih dijangwin dan makin dikingat kurang ayah riki reng wawitangan puri Sukawati reng deso baturan iring kadi pemargaan dane makot tapang wicang iri kiri puri Sukawati kadilingi dane Sugro Pekulun dane I Gusti Ngurah Patulepang ini demen hati ke walon ni mutian ngalah nyamuk ajak masih ngatur orang ayah dini di Karang Kepatihan cek sintain bangun pesen mangan yo mau bangun cilik Ge santrene santilewak sampur lumaksono lempian kiwa tengen mabur marwan tenen mercopodoyo gimana Ge berok nyampling sidang beling nang golokan singgal gading teras cicing kruang-kruing baluan lili gomleng cinong kobeng angku ayo apa ye lulusan kemonyakan kebus kalcungone laladon buni dinata jajo nata diuma kinyokan dipungut nyantung buka kambing lomo menangkan di gedong di bali besi ya rasa panak niro ya gladi untit tunu bikang song kandek belaka sidang saling canglak caplok pulang tak tok kayu kepek tomplok toke cang ada toke cara ecang Dek, kepareng ya, ya? Mari. Melahir ketepukin dedari mekonceng. woi mekonceng bukan urusan Aweng sidak matur kusuma apa matur kusuma majeng ring sumo lagi terima kasih ono kuwi apa ya nggih matur suksema maturan kesemau suksema oh mas aduh bengkong cia dijawab pangkum suksema pangpo ada inggih kapingajengan majeng pertama-tama kuwi apa yang nggih kaping ajeng cicil oleh klik segera mangcik inggih nyonyonin ye ulangi nyonyonin daripada sing menyonyo nyumunin ngunyungin Om Swastiastu Om Swastiastu majeng ringi dedane semeton ya nyama braya mriki pemangkas mriki ring ajeng
Pemakasih dikiring genah Jabapura Taman Ganter. Mugi kenak rayu sareng sami nyampura tiyang meju. Mejujuk. Meju ora Ji. Marep tekan di meju kita megelokan. Mejujuk. Yen ngomong prakata malu mau jujuk. Mejujuk melinggih dodane sami ibu-ibu pejelepek-pek milan. Dadah. Bisa mengucingin. Ibu melinggihne apa ya? Pedampiak cipetelepek. Bapakne ndreko celapat-celapat. Yeay. Yen bapak-bapakne to gelindang-gelindang celapat-celapat. Bapake glendang-glendong. Niki mulem buang. Tenapi yang nggih unggul-unggul tiyang Sugriwa sareng Sugriwa. Asusu. Susun ngene. Asusu. Agra-gra. Sugriwa. Sumbali apa Sugriwa Sumbali itu adanya cerita Ramonanya. Margarana. Ada. Jembrana ya. Apa ya? Ramayana. Rama yang ngelah nyama. Ada Ji bengkong orang Ji. Sang Ramayana. Sang Rama kan ngelah nyama. Nyen. Rama, Laksmana, Sinta, Landaf, Ukir, Wuku tau. Wuku kijo. Iya. Wuku. Wuku. 30 ya nggih. Belum dasar yo nih. Sinta, Landaf, Ukir, Kulanti, Tolu, Gedumrek. Ada gumrek. Gumrek, warigadian, konyang, sing lapo. Iki to. Kok gadian konyang kan sing lapo ya, tai golek aku ya. Hah? Warigadian becadang. Makan becak ya nggih. Mari gadian. Wajah Warigadian. Banyuwangi. Iya, Julungwangi, Samsung. Samsung. Waduh kok kewalik ya nggih jenenge. Lali aku. Lali deng. Iki mulem buang. Ungut jaruh ungut Ji. Kan Julungwangi, Sungsang, Gundulan, Tunggulan, Kuningan, Gadangan, Oranye, Sleman. Apa tuh? Macam warna. Di ke warna ora kok? Banyak berumbun. Kuningan, Langkir, Medang Sia, Pujut, Pangbo. Sing misi bang untuk kan Pujut bang Kan bo. Nah, kan Pangbo. Wang cik kita. Makike gambar. Wadah. Morakeh tamer cimokike gambar. Kanden apa adane wau belajar. Ada naik merakeh tamer. Pokoknya durene mesti bulu uguk. Ada. Sing bener kuwi apa yang nggih? Balo ugu cibulu uguk. Kulo nyen uguk Ji. Kandhan man. Balo ugu wayang kelau dukut waktu renggong. Batu dalam do batu dalam. Watu ngapa yang nggih? Watu gunung. Watu gunung. Pas sinawang Ji. Raditek sama Anggara Beduda. Adah. Budo bedudo. Rasanpati, Sukriyo, Sukriyo, cara manisan. Canis cara. Aduh. Wajib. Manis paing pon wagi kliwon. Manis paing pon wagi kliwon. Panjawaro. Nang manis paling ngalebe ya dipaon. Layah basangne. Itu Panjawaro tau. Ampura Mbak, Mbok. Tiyang niki mboten wong Bali asli, Mbok. Wiwitanipun yang kula nak Jawa, tapi astung kekara. Ya makin sampun dados nak Bali. Astung kara. Panggondong 17 ya tiyang demen bangga sebagai orang Bali. Anang-anang. Nak Bali terkenal di seluruhan dunia. Engken Jemet Mekaria. Tepuk tangan buat nak Bali.
Kuren tiang nak bali jemet megae. Tuni jam 2:30 ndas lemah kan mbok bangun kuren cang. Langsung magae. Ngencah kan pulas kas. Waduh. Nak bes peteng bu anyang-anyangan basange kekes sik kembang betene mentul. Niki mulut tai biak kok mbuang apa. Cekat ki bungut di kamu. Anyang-anyangan kan harus bangun. Sing jadi ibu-ibu dini pemekah di mengui itu semangat jam 4 mau metangi. Ya gua langsung mau karyo, langsung mau gawe minimal jam 4 malu. Patok. Ya, kurang canggih semang jam 4 megai. Begitu? Jam 7 megai. Ben mau gawe. Jam kutus ben megai. Wih, hebat. Sore mengaso jebos kan kadang-kadang tengah malam bangun ya nagih megai masuk. Nih, tuh kan ben jorok ci. Nak lembur Janyen. menjatang. Semerek gedut. Wah, iki pula buang ini apa tai blek. Jaruh mulu bungut ci. Adane mbok nambali tomplok rainan 350 ya niku. Purnama tilem kajeng klemong. Ada. Kajang kliwon. Kajeng kaliwan, Bu. Tiang ten bisa kemampuan ya tenten ngamah sekolah ya. Sekolah amah ci. Kok pegat-pegatnya ngerisepin meja. Ganti malunya. Baterainya ganti udah. Si bos keras bungut ci, sing dibagi sing bok-bok ci to kayak gini mah. Ngomong 300 sama seket beli. Dong sing EP di malam menin munyin iya kan. Lo adong bungut ci. Bo. Kuda orang Cimaroto. 300 sih ngomong sama seket beli. Cang menin tuh. Daripada 500 telung benang. Ada. Ciman kan sih ngali. Adane nak wow belajar bahasa Bali kudang bulan yo kira-kira. Ada 2 bulan. Kira-kira 40 tahun ya wes. Wah. Mulai lekat tau. Mula adane apa manusia tan luput dening iwang patut ngono. Oh, joget Ruwa binedo. Oh. Nah beli nyak belajar sing kengken, Bu. Wayah satuan ciru. Tiang Bu, tenelah kemampuan pendidikan tenten masukan sekolah. Gangguan ya tutup kuran ya kuran tiang nak bali saking bongolan. Bongan. Bongan berwa ya tiang pegide. Oh, ci pegide le. Kengken ya adane. Tiang mengkidi hang awak, gitu nak pegide sing ado nak ngidih terpaksa pegidian awak pedide yo. Oh, ci pegide aja wajine. Pegidian. Gat ado nang ide ci. Maget nang ide jani ya medagang canang di Peken Raja Palo di Tabanan kuwi apa ya? Pekan tau palo, ci rajo palo. Kadang-kadang lewat ke mengui tetani yo. Mungui tani tengah. Tani kaya kadang-kadang ke Kabupaten Ginanjar. Iya, Anyar, Ginanjar. Terminal Batu Buluan kuwi apa? Batu Buluan. Mut ya. Ngoyong malu ngoyong. Apa? Ada ibu sentimen aja cangulin itu. Timpalnya gede, tuh kok sing gede-gede waduh dia. Nak Madak pang busul jitnya. sen apa gede tuh kalau gede mengkep. Gede nyanan gede mengkep kan bahaya. Ada gitu. Di tengah gede betene mah kecerit nyanan. Iki mau buang gitu aja. Ai bungut jaruh mulu. Asal bodi Bali seni budaya. Bener. Nika ten luput dening wonten yatnya. Saja. Agamane ajeg. Krama desa adat ajeg. Bener. Dini nak desa 2 ngelah bupati to. Di Badung ngelah, di Tabanan ngelah. Nih mbok hebat nih Gumi dini. Nanti bisa gitu di. Mana sibak ke Tabanan ya adatnya ke mengungui. Cang begitu mah Gumi dini. Ada gitu. Hah? Dini juga main banci. Nak ngemang sing ada. Ngaroket parkir bonceng cicing gitu. Tak belum ciri mulai saat ini tuh teman. Asal bom medagang canang Bu, pedalem kurang tiang suunan mata keranjang ke. Ada. Nun keranjang. Tuh bu keranjang cangnya misi matom bolong-bolong kan matanya keranjang disuun tuh. Meripet sih jangan. Sampai batasnya bubul sampai panas dalam batasnya. Ada batas panas dalam nih. Pecah-pecah. Sampai uwek batasnya bongkang asal boyo pulas cang repot ke didio. Ada repot sih. Nongosin ya pulas. Sama si nongosin. Loh, batasnya belah-belah nyanan celepin temuyo nyanan. Adit lapan tungguyo. Oh, yang nyato celepin nane belah bensin. Ah, niki mulai buang. Kat kamu umur cie.
Makanya berpikiran yang positif. Nah, itu nih penting. Tri kayaknya Pari sudah. Nah. Berpikir yang baik, berkata yang baik, Berbuat yang baik. yang baik. Trita Krano, Betul. Krano kengkan nggak beda. Jawa aja kena situ nyet situ wak nyet. Maksudnya keharmonisan itu ngiring bakti, Nah. ring itu setaro sesuwunan, Iya. patut ring sajeroning pekubuk apa adane pekubuk yang mekramo, Bener. sajeroning lingkungan Lingkungan. taler niki napi malih pemerintah wonten program pengelolaan sampah yang baik. Nah, ini penting jadi. Ini harus kita sadari bersama. Kedas. Sampah kita yang bikin, kita yang harus bertanggung jawab. Saja. Dengan ya sesuaikan dengan apa dek ben orang bener malu. Bener. Tumben apa? Karpet kok bilang bungkem mah. Karpet lembung ada nih. Warna hijau satu, warna hijau ragu-ragu satu. Secara di rumah sih ngigel mau karpet sih ngomong. Mana Dan iki? ngigel di aspal sih mau karpet. Tambah. Somong kan sih. Necang lagunya. Aja Pak gitu. Jebok suka duka dagang canang tuh alian-alian serba kewah yang sing Jane kewah coba dengan canang. sing keselak nak sing duga ya bendi yang Nanti sin ini onya nih bekandang ini dengan canang. makanya bangunnya jam 3.5 harus bawa kepeken laman sing kepeken ya bisa telat maluin aja dagang ceper lungsurannya nano. Coba pelungsur ada sih nanti. Makanya hati-hati Apa kewah coba dengan canang? kok kewan kok bunga meneh kembang rampe turun kadang-kadang as kembang rampe sing payu as tuh. Makanya tuh nak cing ada nih bawa waya angwang nih baru-baru nih segar-segar ada. Makanya bungane seger bunga seger acal cang bok orang kenjel kurene cang bantu-bantu yo bertanding Oh, mau tanding? metanding canang Ini canang. celak bunga Hmm. ceperne mone gedan ceper kuran dalem mongken Jenik dah. ceper kuran jine mongken gedan Nih. waduh kok besar kira-kira mone Oh, begitu. pasne mone Ah, adi kemol aku. lu nambali jahit ceper dijo Dijo. lu beten masa medhuwur jahit ceper Oh, medhuwur jahit ceper ceklek nyanan nyemak kembang rampe ben kewah niki mulai buang nih si kemo nyemak kemang rampe. metanding ngawet jelek bunga bu ayo bu bapak mau tanding ceperne nung kayak bu eroan ya ceper jelek bunga tebune bom mekelu malih sampai tuh Tapi nu suklo. sukelo ya Tadi sing ingin. jelek bunga tebu tuh jelek bunga tebune tuh jelek bunga bungane botelah Begitu. butuh nih kan buat Ah, ini mulai buang nih bungut sih mulu bungut. Uang servis bungut cita. tapi pidan do kenangan masa lalu Ah, dan ini ada program pemerintah dadi nyilih modal begitu. ngoncang ae toko Oh, jadi malah toko nih. jenik di sisi jalane Wih, hebat deh. Apa ada toko cilik? toko towar dan di sisi Ada trotoar, ada trotoar. Toko toar. pelanggan jangan bawa menek kelas ya Biasanya yang bidan apa nak buruh gitu belanja ibu. jadi lain ya Apa? satpam satpol pp gitu barengnya ning ting meja cang Kita dunung tahu sing bawa dagang itu jadi boleh ngaji. Aduh, gini naik. Kesotan nih rago dari parekan ini di Karang Kepatian Puri Mongwi. Apa dari di Puri Sukowati. Sukawati Sukowati. sukanya wati Giring kadi pemargan dan Gusti Ngurah Patulepan. di karangan kepatian Karang Kepatian nih peneng mapan ngiring tabang wicang. Dini bangsing menu kasih pangkis, bangsing menu kasih apa dane tuno sayago kanyangro di sepemedalakan dane aliang iban citongos datang kil. Kengkian yang mirip ada pidap-dap kalau nah nyanan pangsing mulian kasih pirago nyanan dane mengahan piduka aliang iban citongos nyanan ngaturan bu guru piduka nyanan sibuk guru apa dano guru piduka singih nah palungo Gusti durus medas singih Gusti ditiang sampun saya kenyangro di sepemedalangan Gusti durus medas Gusti 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 apa lu nak awak kita sih
Kan ya kan. Adi yo. Lamun sing ya kan nak len ya dadene. Wong tak ngoro apa dicep. Wong enak baptis nek. Oremos kakara. Sotoran gerakan kumaka keruang sikit. Lem. Oh, yang sepalai lumaka. Disupane angandane ngerangsuk di sironing busana karang kepatikane. Nah, inggih Gusti tikyang wantah parekan palunga Gusti. Sapo kemikirane ulun? Nggih, Binaga pungawa anemakar wonten ing desa Baduran. Ri sampun sapemikiranane Gusti Patih. Gusti Ngurah Batu Lepang. Orang Gusti Ngurah Batu Lepang. Tut. Pangawe sida deja jenang kunang jagat. Cegalang Brojani gumine. Anak saro uliane gulem. Nah, Jani cek kae. Galang megelanara. Lama kana kita mawur apa marmitani man. Nah, Bang Cido Jainawa apung ranang kau. nabi sane mekawinan asa punika. Sang kaning para bau sebawa kuwi bau. Sang kaning berbawandane Wibawa lan bero. Tut. Aleng ke manusia. Derasat-sat sang yang dewata demen maker wonten ing buana. Kaling ke merupa manusia mata. Sing mangale sae kengken yo caro itu. Sang Hyang Dewata nawa sangu tedun mai ko jagate. Oh, Ya, yan mangkana apa kadon di kabeh. duh dewa yang tadi. Mau wibawa bengong titiang Gusti. Apa cina mawinan bengong? Hari sapa modal musi jadi tejo jenar. Jegalang jagate to maning bawan Gusti seneng awenan. Nganeng jagat sarwa perani ne urip maker wonten ing jagat segitu. Nggih, jak hidup asane nebo mati, bemo gitu hidup. Ya, Yen merah iki ciman kali angsai kuwi bawan bener Gusti ora Batu Lepang. iya derehang cedha mangken sae. Oh. Iya
Yan ring dijo ring dijangan Gusti. Yan kana maker wonten ing catus padha. Yan ring pompatan agung. Bener. Gusti. Heeh. Yang diang ring pompatan agung angan Gusti. Nah, Bangten iwang didiang oleh bos matur. Sane marupa dewa napi sane marupa buddha. Memang semekan ngantuk ngisikan niki. iya nane marupa dewa. Sane marupa dewa. Itu liu dewa Jadi aja di samsam dewa aji dolan. Dewa aji. Man, sane marupa dewa. Nah, Dewa sane ngangin senjata napitan. iya nane make senjata. Senjata pokoknya pane napi senjata rumah di toko. Iya pagayan pane. Sane pokoknya pane. Bener. Gede. kan mau apa pandi apa? Pane sane ring klungkung napi sane ring gianya. Iya pane ane di kelungkung. Ane ring klungkung. Nah, Ane ring kamas napi sane ring diengan. iya nane di kamasan. Ring kamasan enten iki. Heeh. Sane dajan jalan napi delok jalan. Cincin. Pangsekan niki. Iya nane di lot jalan. Ane delok jalan. Nah. Enten tuh. Sane masuk gang napi ten. Weh. Kunci ane masuk gang, ane masuk gang. Oh, nasi masuk gang nih Nah. Tawang li. Ane masuk gang nih ke. Oh. Namun sarang papatu. Ane wayan made nyoman napi ne ketut. Iya nane mawayanan. Ane wayanan. Nah, Aduh sengkalo tuh. pengen. Waduh dulu niki mati tabrak motor. Banyak kunci. Bangsa ngelarat kue bawang bener di Jakarta tuh. Kadilinge hidup sangyang catur muka angan Gusti. Catur muka. Dur. Kue bawa. Bawa. Berabawa. Sakti. Sampai nganengan. Oh. Aheng. Ge aeng menokan itu sangyang purahmu. Ya. Ayo muji puingan itu. Dan di tiang matur kadi kasayu akti hanyangi. Maka saudara Ampuh kanelek. Sutro bermas. nyongkret keren Yen bung ngiring dane jeng gede bayuan. Mangsit. Kena pas bungut sih. Aduh, tidak sampun 58 umurnya jejak tuh. Kayak gitu baru udah dipakai. Bidan empu bahkan. Kolon pate. Kolon pate. Ada cang empu gas nualit tuh. Sing ada cang. Ada sing ada cang. Ini sabun nabi. kena sih orang Gitu. ya Ge. mula kedo sudah diparekan sudah maning sang parekan Samurat ulun dijagungan. miring ini ulun bepraya lumaku Nggih. sudina satinut citekian yang bener Yang mula wak dadi parekan. Patut bener seiring. Kengken jo kayun ngani. Saya harus ngiring. Aduh. jadi gimana cak dan mani Tedonang coba malu Gusti. Nek Gusti lagi canggih.
Gawat lekas di barangmu lho. Menapi Gusti yan kapodados indah nirgamayang titiang kawentenan Palungguh Cokor Gusti. Iwas. Bodepok. Apoy poci. Kedek yo kedek. Apa tepuk sih? Men 7 tuwe iwasen jam. Iwas jagat padurane gitu kena bener. Iyan sejeroning kawentenan jagat duwe iki. Ari sesukat bener menadi pungkau. Nggih. Mirip padu bangunan sing prakat, mirip padu banyakan sing sadinut kawan bener. Pembangunan nenten wenten sane sing pragat nak sing ando membangun nen. Itu cerita. Kenten. Sami sampun kenten. Sampun bubut. Buput becik. Puput becik. Banyak aten wenten. Diwal sami setinut. Yen cara jani polemik politik kadang tawang. Oh ya. Yang sebagai leader jani ini Palungguh Gusti. aturannya. Sani mimpin. Nggih. Wengi. Tapi udah nikah dulu. Tersangkane Febri Ardiansa. Dia matang gitu. Timbal tuwe mimpin boten dadi tersangka. Weh, pungawo. Nah, wawo bo. Jelas banyak. Ane Gusti mate maka dabang wijang ini di jagat Puri Sukawati. Ngenterang kawentenan jagate pemangkas kawentenan ikaramo. Nah, Sami semuyuk ratu. sami semuyuk dan kerasa jangkrik ngerim dik sing mani. Tan bani tapi mak cek caro jangkrik ketabet Cicing ngongkong. biasa. Oh. Men ciceng magruyok aduh sing adoh. Seketo maksudnya Men ngongkong cicing klias sampai usik bani kenangan tadi. meju payuyok dan sakit basane minyain Palungguh Cokor Gusti. Mirip anu ki kanang sadru wasewu. Ada musuh siu lione. Ini Sing bani dekenang Hijau bani. siu sing bani Sik bani. apa benjak di dia nih. Ajau. Oh, Nggih. waduh sama kanu mirip di Cimahan ngalian saya wibawan benernya. Yen ngalian saya di Jakarta. Liang jadi saya. Pangkeren ngedik pangkeren. Aduh. Iyan nirgamayang titiang kawentenan Palungguh Gusti ring ibu kota Jakarta. Jakarta. Oh, nikomon. Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Bekasi, Botawang, sing mana sih? Sing mana sih bu paling malu cing mana sih bu malu? Tuh kan beman. Anak tidak doang sih. Minyak sing det nah. Orang pak panitia aja pak. Maman gitu Ji. Aliang dan saya itu di Jabodetabek. Jabodetabek yanderan titiang ring artis Jakarta. Nggih. Artis Jakarta caranya yang bener. Sane paling terkenal, paling ganteng, paling kasup, paling playboy. Dani Raffi Ahmad. Palungguh Gusti. Raffi Ahmad. Inan ganteng. Nggih. Yang can Raffi Ahmad. Ci caranya. Wah. Yang nyen ya tadi nih tuh nah. Komar. Pasti Komar nih. Komarudin. Ane luwung yen bo Raffi Ahmad pemimpinnya berarti ci tangan kanan Raffi Ahmad. Tangan kanan Raffi Ahmad. Yen Depok Tangan kiri. tangan kiri. Nggih. Angon kira tangan kiri ya. Konceng. Wah. Bang Cicang. Cabul-cabul. Cang bang Cigan. Cabul-cabul cinyuan. Oh, Nggih. ane sekena ya anak-anak makar wonten manu jeladi. Tadi aku sudah tuan. Tuh. Itu tuh. Tengah pasir. Ring telengin samudra. Nah, Sani nguwasi kewentenan samudra. Tan bina walunai kati ide Sangyang Waruna. Sangyang Waruna kan Gusti. Sangyang Waruna. Betul. Wibawa. Wibawa. Nang bawo. Sing milu yo.
Ya. Nggih. Ayo mah muji-muji kita makan lho. Aduh, Titiang Boyo jeung Ajum niki wantah kesujatian Pak. Yo antu ku samangkana kadang nyampun ari kulo miring ulun piparai lho mah. Nggih. Titiang iring. Terus. Cilen lele. Wang mecino ayah bakti cina ini di jagatmu. Nggih. Lu miring ini ulun baris gede nih. Wah, mau daging baris gede. Nggih. Dengan kebiasaan ini di jagatmu. Mangke jangkep ayah. Melajak cina madan tanang tangkis lan tangkep. Menang bulu tangkis lan tangkep. Main yoyo berarti tangkep. Tanang tangkis tangkep ngagem perbawa wibawaan cini yang sebenarnya di pergina ngagem. Oke. Tangan kanan sirang mata. Tangan kanan sirang mata. Ini jubel keringan cini. Jubel nebul. Tangan kanan sirang mata. Tangan kiri sirang susu. Susu Indomil nabi susu bendera. Susu. Oh nyonyok. Nyok. Bebungut si nyonyok. Tangan kanan sirang mata, tangan kiri sirang susu. Badese dijondong nih. Yo, mantu yo. Nil ki banci cekut ngin. Nek kene man sini. Nyo Sakap. Apa nyonyo ngagem. gem. Bener. Ki monto kan sing bisa saling Lemu ini di pantai. sing tepuk apa. Peling hitam. Ada sing bener-bener hitam. Tangan kanan sirang mata. Tangan kanan sirang mata. Tangan kiri sirang susu. Tangan kiri ngisi mie. Nah, di sini itu sambil sirang susu. Nah, minimal gini lah. Nah. Batis sini ada yang kelangan. Mataan sini ada legang. Itu juga sini nengklang apa ya? Si baris gede nak ngisi nengkleng. Oh betul. Mataan sini ada legang. Ada nolek. Sing ngisi kano. Daan. Cawatnya golo. Oh, mataan sini legang. Nih, Mataan makan. sini selepang. Cantanya ogok-ogok kene persis. Saut. Kian bola ya jelek saut. Baris gede kena permaling ini. Yang subuh menong ragu subut cinya lagi. Masih jelek. Nah, Dia ada sing. pasautnya hi, gitu. Untuk kan. Nah, Bu. hi. Gampang tuh. Oh, ayo go. Oh, Ya. bu. Ih. Bu. Ih. Loh. Bu. Ih. Bu. Adik. Adik kita cara jaran. Scooby Doo. Mau wibawa tawang ci. Oh, ketan. Besek pesawatnya di besek pesawatnya. Ih. Sing ngisi nyerendeng. Ih. Nah, gimana? Oh, Ya. bu. Ih. Bu. Ih. Bu. Ih. Bu. Ih. Bu. Ih. Bu. Gining gitu ya. Bu. Ih. Tinggal bisa. Ke Banglong hukut. Nggih. Kanan. Nggih, ampun. Oh, Ih. nona. Nggih. Wang mecino wibawan benone Gusti Ngurah kuat lepas. Nggih. Bu. Ih. Bu. Hihi. Bu. Hihi. Bu. Ih. Mari ngendat cerakan ku mah. Ih.
Galau. Wih, tone yang bener orang kucing jak kuwi iki begini. Badan tiang mbok mengunci to tret nyanan kan didian meputar ya kan. Tone yang cuma bener orang kucing ketakon. Iki gitu. Oh bener. Siap. Siap, Bos. You understand? Yes. Understand, you understand. Oke. Apa toke? Itu dengan Cang. Oke, toke. Oke, sip. Are you ready? I'm ready. Yes. Oh, mari nguntak jelas. Hey. Ngawe. Waduh, keleman. Oh, Ngai Gus. kanan sekarang. Oh, panggil dong marah kamu gerakanku. Sama tungguan dulu terasa. Tungguan dulu singgah sana. Hey. Ambil balingnya Dani. Hei! Ileha. Yang namanya jadi parangan apa kata dia? Mau! Oke. Wow! Bemani aja si meni. Bos. Oh! Wow! Hei! Yo! Ayo, come on. Jangan. Ayo, Ki. Jangan. Jangan gua bisa. Itu dia, Udah dingin begitu. Gani. Ah, biar sama-sama ya. Kang Bendo. Oh,
Ayo nang baryak cerakan kumaha. Tuh kapan dijang kuno tuh sayang Gusti. Hei. Gusti Pati. Ori sampun wus iring di tiang megeng mepenyolan menggonyakan dados. Beramangken metiosan tato danon Gusti. Gusti, moreren jebos Gusti. Ingken lang ki anjing. Ya tuh tiang bawa pekat alin itu. Aduh menceragane. Pak umur 55 aja. Kene ngajak-ngayah zaman kene bro. Gusti kuda umur dia. Apa dia Palunggo Gusti kudu sampun yusan Gusti, kudu umur tiye. kemudian cuma takon umur. Hah? Kemudian cuma takon umur. Nyenawang tadi siluren. Cing ireng dane cara murto di warung ci. Lah, cerakanku kita maga keruang siki. Titiang Gusti. Keras benar. Nengakeun kunang papacuhan regenan sojar ulun kaya mangke. Paman rere ana mulu muntung macana. Nah melahang jani dingehang bos maning kenau nih. Ontian lilo hantu wara daya ning hati. Oh, napi sane makawinan ledang di sironing kayun. Apa ning ulun pinaku punggawa kana maker wenen desa Batu. Nah, mapan inggih dane dados pungawu dini di desa Baturan pemekas ning inggih dito di Puri Sukawati. Nah, Ngabe rika kananing itu sangat mengaran Sri Anom Sirikan. ngabeh kadilinggih ida murtaning jagate dini di desa Baturan pemekas kadilinggih ida di Dodo Agung Anom Sirikan. Lah makana kita mau ke caraka Ya, nggih. luwir kasiraten dening Tirta Sanjiwani hidup ing ulun kaya mati. Sane makawinan ledang kayun palungo Gusti tan penakan diketibening Tirta Sanjiwani napi. Apa itu sangat tan surut-surut angawe kasukertaning kunang para jana setanda nyala ngene matan teri kita karana. Han, kewentenan itu sang murben jagat ini kadido Sri Anom Sirikan kumantitan surut-surut ngewangun ari sajeroning kahanan jagat ini terihit itu karanone punika. Peryangan pewongan pelemane pangsida nungil doyen sing sejapane lakar ngeluwung jagate lakar ngai apa adane lanuh jagat ini di jagat desa Baturan. Pinaka murdaning jagat dadi pemimpin cara jani kitu diraosan yen sing bina bisa nyoi mangan di sejeroning pembangunan ane apa adane di parahyangan hubungan manusia dengan Tuhan Aja di pawongan Masih kemanusiaan kramo wajak mo kejak itu masih di pelemahan lingkung ini pangmajang luwung bangsa iman Nanging cerakanku kita maga baru. yang Natan surut jagat Baturan katibening lara. tuh gile tadi jak sing rere nang kadirasa desa Baturane ketibening ane madan bencana keberbahan nah Menawi tekana tan jumpu para janane Sang Prabu madhep nata mager wonten ing jagat Baturan. yen munto manido
Murdane jagat ini disepuri Sukuwati teken banyakin mirip ada masih aneh sing setuju. Apa nriwus kareng anu wedhek kang ureda jana mekabehan. Pinten pirang angan Gusti orti di sejeroning jagate boyo sapunika. Nathan Hanawane pinaka sisian ya Ki Balian Batur mengaran ini gede macaling. Oh, ada orto mirip di ngaji masile, gigis. Ada sisian apa adane di gede Balian Batur. Nu ada nama Pramobelo kenagane aneh mempersaingan itu udah gede macaling. Andian kalau tak kasubung dening kawisesan. Sidok ngemencano jagat di desa Batur. Nih murid Balian Batur ane sayangan mobil besi. Nih mirip Probelo teken gurun nih mirip Jani ngana ngai usak ngai kewah dini di Batur saja mula sebuah kasub sakti sesok genukit menawi mangkin kayun puluh Gusti satu napi mangdo patut atau ditiang iring mangke kita pengelone lama kano situ jumujuk kanang pasar aku itu di jagat timur. Oh kayun puluh Gusti mangkin bacang menikah kepekan timur napi kererah kapan kaditah ida sanada situ anu reksa ki kanan dagang wanene yen bodi pekan kengken terado saja nak mau belanyo liu nak melali liu nak madolan liu uli dijo kade browsing teko itu selehin jani itu ngalih orto aduh sedang becik Gusti sedang becik ngiring mereka ke pasar sambil beli nasi tenggung besok layak saja pasar cerakan kumaga kedua iya andian bener kadi saja aku nggak duri lampaki belum pimpar aja kita kekengan iya satu tiang saya bang yang di tiang ngiring mau cokeng yen bodi pekannya kan liu nak morto jangan pancing budi pangkat pun itu waktu itu bedingan aja ya nanging yatno ku ngamdo bisane patut yakin tuh apa nano wong asing makro dening jagat desa Baturan iya yen subo ando ane soleh nganu sawane sing artine banyak dini di jagat Baturan iya yen tan salah kulo narko pastike ya ada angawi kumare Riko jinga-jinga yen ado nakne soleh mirip yo padha tersangka sing itu terus terus siang sini cara mandi dadon cin lecek macam ca giring ngeranjing pasar Gusti